Bagyang mibaba ing bilang dareng Pilipino ngalang obra o alang panakitan ninyang November 2025. Sinabi ng Philippine Statistics Authority o PSA Chief Claire Dennis Mapa na agpangkimpiya kabayong labor force survey at tsuking 2.25 milyon ing mita lang unemployed a edad 15 patas. Mas mababay ti kumpara king 2.54 milyon inyang October 2025 at mas matas naman king 1.66 milyon inyang November 2024. King percentage of 51.52 milyong bilang king labor force reng aktibong mamaninton obra king panahon na iti uli na ning kawalan a panakitan at tsula king 4.4%. Mas mababa king 5% inyang October 2025 ang mga baldugan na 44 kareng libo katao nga lang obra. Ing bilang da naman reng ating obra mitas la king 49.26 milyon inyang November 2025 ibat king 48 milyon inyang October 2025. Mamasala ng mapa na ing malating pamagtas king month on month king employment sangkanian ning kalamidad a aranasan king bulan ning November anjang papalub ning holiday season uling daragul ing labor demand. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, balitang tutuking balen, susuyo.